Біздің 1959 Тоғызтыбайлар сайлау участогы уақытында сағат 8-де ашылды. Біздің барлығы 359 сойлаушы. Шуларның бірсі открепительный алып кетті. Бүгінгі күнде 358 сойлаушы. Біздің бірінші сойлаушылар 8. Сойлаушылар бик актив йөриләр, уақытында келелер. Хәзерге сағатка менә сағат 3-ке инде безнең 340 сойлаушы килеп сойлады. Бу инде безнең барлығы 95% була. Әлі мына бір екі кіші айтады, ровно 8-де келеміз келеттілер. Haydi gittik. Bismillahirrahmanirrahim. Давай, şu. Haydi. Sen birinci. Sen misiniz? İsen misiniz? Bakın mesela bir insan mı? Evet, kınayan okalları. Nişe kallar? Carar, seni soylatırma kildi fakir nesavi. Yarar. Sen nişe yaşalı fakir nesavi? 93. 90 subhanallah, malades. 93 Ege tirinde üstüne oraya mı? 94 malades, subhanallah. Oturup bakın sen. Mene bunda oturaydı. Onları oğuşlarga ilişsinler. Ben de terbiyelerge nasip olsun. Benden bütün halka insaflı, şefkatli olsunlar. İnsan sağ olsunlar, ömürleri olsun. Amin buruk, amin buruk bakır nesabi. Yaşasınlar. Rahmet yakşı sözüne. Rahmet fakir nesavi. Barıgın bakayım. Barıgın selametlik bilen, tigirlik bilen kuanıp yaşayın. Amin Böyle buruk. kadar kurmayınsa koyga hasret gelmesin. Yıllar tanış bulsun. Yıllar tanış bulsun. İyi. Soğuşlar çıkmasın, pensiyeler bitmesin. İyi, amin buruk. Sen misiniz? Ertəngi saat 8-də biz участокны açıb jiberdik. Açıb jibergəndə bizning уже bir unlab kişi turaydı şiratda. Kişi bek ko'p keldi. Davlat dumasına deputatlar ham partiyalar so'ylov bo'yicha ishni bek aktiv qatnashdilar. O'g'il kishilari. Mana ha данный momentda biz qaytib kelamiz uylardan. Ulkan kishilarga so'latdik uylarında. Kimlar kela olmadılar? Biznalar 19 kishi bo'ldi. Oldan g'arizalar berildi. Şol ulkan kishilar orasida bizning bek ulkan bir oq aybimiz bor. Ona 93 yaş. Mana u sari so'yladi bizga. Borib keldik. Ник ulkan babayga ona 91 yaş. Bizning жаңа 18 yaş to'lgan kishilar birinchi so'ylovchilar ikkigina kishi bo'ldi. Allar birinchi topga so'ylab ketdilar. Hozir soat har momentda bizning 95% so'ylandi. Bir necha kishina kelmay qoldi. Shularni kutib qolamiz. Bakın sizler görmüş olduk. Sonra